Strangsalo Kolkata Thangnai Air India flight ni Khorang passengers ni Yago Manjakha Kaisidok blab Rangchakni Biscuit Rangchakni passengers ni mung Pallab Chaudhary Kaisidok o Biscuit ni hilikmani bebagai 1 kg 890 gram Paitho custom department ni ojamarong ni Yago Manjakmani Rangchakni Biscuit te oshiklano yafre rika CISF ni jawan rok Strangsalo Maharaja Bir Bikram Birkhung Kholao Manjakha Kaisidok blab Rangchakni Biscuit Party mungo Agartala ni Shimi Kolkata Thangnai Khorang passengers na romka CISF minimum Pallab Chaudhary Kaisidok o Biscuit ni hilikmani bebagai 1 kg 890 gram Paitho custom department ni ojamarong ni Yago Manjakmani Rangchakni Biscuit te oshiklano yafre rika CISF ni jawan rok Koktomawar Saimanka Strangsalo Agartala ni Shimi Kolkata Thangnai Air India flight by Kolkata Thangnai ni bagai Maharaja Bir Bikram airport o thangmani khoroksa shikla Piaba security checking claimani jora oshiklano kasuka CISF ni jawan rok tamni bagai hinmani le oshiklani bag bisingo mungsasuk bizramani tongmani koktoma paithogo oshiklano special checking room tlangai bag bisingo tamotong tiklai phunungani bagai sakabono CISF ni ojama rok aboni yagulo oshiklani bag bisingni ongkhori phakya Kaisidok blab Rangchakni Biscuit Kaisidok o biscuit ni hilikmani bebagai 1 kg 890 gram Paitho custom department ni ojamarong ni Yago Manjakmani Rangchakni Biscuit te oshiklano yafre rika CISF ni jawan rok aboni yagulo Manjakmani Rangchakni Biscuit te romjana shiklano tuwi phakya custom department ni ojamarok गोल्ड जो है आपके कुछ भी गोल्ड अभी तक हुआ नहीं है तो चिकन क्वालिफिकेशन के लिए एलोवे में कितना बिस्किट मिला था उसका गोल्ड का सर 17 पीस है एंड 1 15 पीस है अच्छा जो भी पकड़ लिया उसका नाम क्या है सर पल्लव वो कहाँ जा रहा है सर वो कोलकाता जा रहा है वो बाजार मूल्य कितना है सर आपका जो तो आप पीछे ले गया Party mungo bini logyo te sabo kirung jaktong abuna chaito ginai tukui tong tabo custom bedding ni ojamarok Piaba Kolkata Thangnai Khorang passengers ni Yago asakabangmo marini Rangchak Manjakmani party mungo haste gonangi lukoroni khawa asakha dalbidal singmung Bureau report Chini Khorang